Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro aracyariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nakomeze kubana namwe. Mwarahizagiwe cyane muri umugisha w'amahanga menshi. Turakomeje ikigwa cyacu twatangiye gifise teme ivuga ngo ibanga ryo kwemegwa n'Imana ndetse n'abantu. Nkuko twabivuze ariho ibanga ryo kwemegwa n'Imana n'abantu. Burya buri umuntu wese nubona umuntu yemewe mu karere runaka uzamenye ko ari ibanga yakoresheje ryatumye yemegwa. Ntabwo umuntu apfa kwemegwa uko nyene, hari ibanga umuntu akora maze rikamuhesha kwemegwa. Twaravuze rero ibanga rya mbere ko ari ugukora neza. Nashaka dusome mu cete Paul yandikiye Abaroma ibice byaho 2 murongo wa 10. Aravuga ngo ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro bizoba ku muntu wese akora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Abavuze ngo ariko ubwiza cyambere ariko ubwiza ndetse ngo n'icyubahiro ngo bizaba ku muntu wese ngo akora ibyiza. Bavuze ngo ubwiza, icyubahiro, amahoro bizaba ku muntu wese akora ibyiza. Umuntu akora ibyiza hariho ubwiza Imana imusugumiraho, hariho ubwiza Imana imushiraho, hariho presence, hariho ukurabwa neza, hariho ukwiyumvirwa neza, hariho ukwemegwa Imana ishyira ku buzima bw'uwo muntu. Ikindi cya kabiri hariho icyubahiro Imana ishyira ku muntu akora neza. Hariho kandi icya gatatu amahoro Imana ishyira ku muntu akora neza. Usomye ku murongo waho wa 9 haruguru havuga ngo namarushwa n'ibyago ku bugingo bw'umuntu wese akora ibibi, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Abavuze ngo ni ibyago, ni amarira, ni ibibazo, ariko ku muntu wese akora ibibi. Umuntu wese akora ibibi ategereza kwitega amarira, ategereza kwitega ibyago, ategereza kwitega kunanirwa, kwanywa, gutabwa, gushigwa inyuma. Ariko ibanga ryo kwemegwa rya mbere twavuze ngo ni ugukora neza. Rero gukora neza birafise ingaruka. Umuntu akora neza muri societe baramuha promotion, baramuduza mu ntera, baramuduza mu kazi. Umuntu akora neza mu rugo aremegwa. Umuntu akora neza mwitorero baramuduza. Ntabwo mwishengero bazakuduza kubera uzi kuvuga mu ndimi, uzi gusenga. Urashobora kuba uzi gusenga, urashobora kuba uzi no kuririmba, ariko ugasanga nukora neza. Ivyo bikorwa uri kurakora ntabwo bikora neza. Ni byiza gukora neza ivyo uzi gukora, ukabikora neza abantu bakureba cyangwa batakureba, kubera ivyo bintu ukora neza ejo bizakugeza ahandi hantu. Dawidi yarazi gucuraranga, yarazi kuririmba. Ntabwo Dawidi yarafise korale yararimwe, oya. Dawidi yari yibereye mu ishamba, mugabo agafata inanga ye akayikoresha mu kuvugiriza Imana. Nta bantu bamurebaga, nta bantu bamumvaga, ariko Dawidi ibyo yarazi gukora yabikoraga neza, abantu bamureba cyangwa batamureba. Mugabo rero Dawidi yarazi ngo niwe wenyene, yarazi kwinanga, ariko arayivuza wenyene. Kumbure hari abandi bantu bahasha muri iryo shamba bakumva Dawidi ariko aravuza inanga. Bwanashaka kubabwira iyo nanga Dawidi yavugiriza mu ntama, yavugiriza mu shamba. Igihe carageze iyo nanga agenda kwivugiriza imbere y'umwami, agenda kwivugiriza ibwami, kandi ico nyene yakoze cyamuhesheje kwemegwa. Kora neza ibyo uzi gukora, ubikore neza abantu bakureba cyangwa batakureba, kubera ko ivyo bikorwa nyene uri kurakora ejo bizakugeza ahandi hantu. Nta promotion uzabona mu gihe ukora nabi, nta bantu uzabona mu gihe ukora nabi. Gukora neza birafite ibanga kandi birafise inyungu. Birivuze ngo n'ubwiza kandi ngo n'icyubahiro. Nukora neza Imana izakuduza mu buzima bwawe, nukora neza Imana nizemera kuguma hasi. Birambwira ngo Morodekayi yari umuzamu ku irembo, ariko kubera Morodekayi gukora neza, kubera kubaha Imana kwa Morodekayi, kubera kwizera Imana kwa Morodekayi, byagiye kumukura ku irembo bimugira premier ministre.
agasimbura uwarahari yitwaga Hamani, kubera ko Hamani yakoraga nabi. Hamani nta bikorwa byiza yakora, ariko kubera Moridekayi gukora neza, nubwo yari umuzamu nta mashuri afite, ariko akaba yari afise imana, ariko akaba yakoraga neza, ivyo vyamukuye ku irembo bimwiziza ibwami. Yosefu icyamuhesheje kwemegwa ndetse na Potifari nuko yakoraga neza. Birivuga ngo ahantu yateragiye umurima kazobradiga noshke, bishoboka ko abandi bimburaga, bimwe bakabitwara ibindi bakabinyegeza, ariko ngo Yosefu ararima ngo yimbura ibirenze ibyo bahora bimbura aho hantu. Ngo maze Yosefu amaze kuba yimbura ibirenze ibyo bahoraga bimbura aho hantu, birivuga ngo Potifari acaramuduza, amugira umuzezi kwa rugo, amugira ati ibintu byose ni wewe uzabikaza, ibintu byose ni wewe uzabifite mu maboko, umugore wanjye gusa niwe naguhaye, ariko ibindi byose uzabigira ko ubushobozi. Niki cyatumye Yosefu yari umuja, yari yaraguzwe ku isoko, akagirwanye n'urugo, bakahabwa buri kimwe cyose? Ni kubera gukora neza. Nubwo Yosefu yarenganijwe na muka Potifari bikarangira bamufunze, ariko ntabwo byagarukiye ngaho. Kubera gukora neza imbere y'Imana, mu nyonga z'Imana, Imana yamukuye muri gereza agenda aba premier ministre. Nshuti yanjye uri kuranyura, ntukore nabi kugira ngo wemegwe n'abantu. Hari abantu agiye muri societe agasanga hariho umugigwa, ati twebwe rero hano twe dukora gutya, amafaranga turose niba twinjije umuriyoni bose tumushikiriza 600,000, hanyuma kateresa twabakozi tukayagabana. Rero nuko rero bimeze. Iyo aje gutubaza muri raporo tumubwira ko twinjije angahe, tumubwira ko twinjije 6, kubera kateresa tuba twayasize haruhande, tugeza kuzuza impapuro kugira ngo twemeranye, twemeze yuko ari ayo ngayo twinjije. Rero winjiye muri iyo societe rero nawe kaba ngombwa ko nawe uje ukorera muri urwo rutonde. Iyo utarukoreyemo birangira abo bakozi nyene bakwirukanishije. Rero kubera gutinya kwirukanwa ugasanga nawe ukore muri urwo rutonde, ejo bizarangira ukaza ukabuze, bizarangira ukabuze. Ntiwibaze ngo gukora nabi bizakurambisha mu kazi. Oya, gukora nabi ntibizakurambisha mu kazi, ikizakurambisha mu kazi ni ugukora neza. Birivuze ngo icubahiro ndetse n'ubwiza n'amahoro bizaba ku muntu wese akora neza. Nshuti yanjye, urakeneye kwemegwa n'ivyo, urakeneye kwemegwa mu itorero, kora neza, kora neza. Nshuti yanjye, uri umuririmbyi ariko utonda amasaha wishakiye, ama ushaka kwemegwa. Uri umusenzi ariko utonda amasaha wishakiye, ama ushaka kwemegwa. Uri mu itorero, uri umunyempano n'ivyo, buryo urashobora kugira ingabire ariko ugafata ahantu ugeze kandi uri umunyempano, ugasanga umuntu ni umunyengabire, afise ingabire zose kabisa, arakoreshwa n'Imana, ngabo ugasanga mu itorero ntibamuha n'umwanya ngo yigishe. Kubera iki? Akora nabi. Banka kahava agira, kahava adabanganya ibintu, kahava ibintu abikora nabi, agashira kumbure agasembwa ku itorero canke ku barongozi, ugasanga rero umuntu akora nabi. Ibanga rero ryo kwemegwa rya mbere uko twarirebye muri video tambuse no gukora neza. Kora neza, gukora neza birafise inyungu. Uzaronka promotion, uzakwemegwa, numara kwemegwa abantu bazakuzeza ibintu batazejeje abandi. Imana izakwizera iguha itahaye abandi, Imana izakwizera igukoresha itakoresheje abandi, Imana izakwizera igushiraho itashize abandi, kubera ko ukora neza. Irindi banga rya kabiri rero ngomba ko tuvugaho kuri uyu munsi, nagira ngo dusome mu gitabo cy'Imigani ibice byaho ni 14 umurongo wa 20, ibice 14 umurongo wa 20. Aravuga ngo umworo arankwa gushitsa no kumubanyi, ngari ku mutunzi agira abagenzi benshi. Abavuze ngo umworo arankwa kugeza no kumubanyi wiwe, ngari ku mutunzi we agira abagenzi benshi. Ibanga rero rya mbere ryo kwemegwa no gukora neza, ariko ibanga rya kabiri ni ugushaka amafaranga, ni ugushaka amafinansi, amafaranga. Birivuga ngo umworo arankwa kugeza no kumubanyi wiwe, ngo umworo na nyina umuvyara aramwanga. Umuntu nukena muri famiye ukasanga uri umukene nubwo burifura, mugabo umuhererezi wo mu muryango wiwanyu akaba ari wafise amafaranga, burya
burya azoba imfura, kubera ko mu manza mu bintu bitandukanye niwe azaba agenda atangamo udufaranga. Uzasanga mushobora guterana ari inama y'umuryango, ugasanga umuhererezi ntiyabonetse, iyo nama bakayisibya. kubera iki bayisibije? Ni kubera iyo nama n'ubundi ntabwo bari kuyikora, kubera uwari kuyikoresha ntabwo yabonetse, uwari gutangamo agafungo k'amafaranga ntabwo yabashije kuboneka. Ugasanga iyo nama cy'urwo rubanza bararusibije kubera umunyamafaranga yabuze. Iyo uri umunyamafaranga muri famiye bakugira imfura, iyo uri umunyamafaranga abantu bazaza kugusura. Birivuga ngo umuntu wese akunda kuba umugenzi w'umuntu akunda kugaba, niko birivuga mu migani. Umuntu wese akunda kuba umugenzi w'umuntu akunda kugaba, akunda gutanga. Igihe rero udakunda gutanga nta muntu azakubwira umugenzi. None uzakunda gutanga atakintu ufise? Rega hatanga ufise. None uzatanga icyo utarondeye, uzatanga icyo warondeye. Rero ibanga rya kabiri ryo kwemerwa ni ukugira amafaranga. Nshuti yanjye uri kuranyumva, reka kuryama amasaha yose, byuka kare, kora akazi, rondera amafaranga. Hari abantu no munsi bateretse inzara kubera bize runaka. Jewe narize sinakora hariya, sinakora ikiyede. Jewe narize ntabwo nakora kajya kazi. Wambona ni muri rya kafitariya, wambona muri kajya gasosiyete k'amafuti kana amashure nifitiye, ese uwo muntu azambona nkana? Wambona nikoreye imyumbati mwibarabara, wambona nikoreye udukaranga, fise lisanse, fise dogitora, bazambona gute? Nshuti yanjye uri kuranyumva, ntuhendwe n'amashure. Ubuzima ntabwo buri mu mashure, ubuzima buri muri Kristo Yesu, kandi ubuzima buri mu gikorwa umuntu ariko arakora n'amaboko yiwe. Ntabwo buri muri diplome. No, diplome ni urupapuro rugufasha kwemeza abantu bareba kubiboneka ko wize. Mugabo rero ntabwo ari urupapuro ruguhesha akazi. Ikiguhesha akazi ni ubumenyi warose mu ishuri. Rero ubwo bumenyi ufise nutabukoresha uzaguma inyuma y'abana. Ibanga rero rya kabiri ryo kwemerwa ni ukugira amafaranga. Rondera amafaranga, chapa kazi, kora akazi, wemere usuzugurwe uri kurakora. Buriya abantu bazagusuzugura uri kurakora, ariko ntibazagusuzugura igihe uzabonye amaresulta uvuye muri vya bikorwa wari kurakora. Nta kazi kabi kariyo. Umuntu nakubwira ngo ukora akazi kabi, zamubwire ati nyereka akazi keza jewe nakora. Buriya nyereka akazi keza jewe nakora. Ntuzasuzugura umuntu ariko arakora akazi, nubwo atoba ariko arakora akazi nkako we ukora, ariko kazima atari wo mutunze. Kazima kaya akazi ariko arakora ariko kamutunze. Ibanga rero rya kabiri ryo kwemerwa ni ukugira amafaranga. Umworo we arangwa ni ukuba umutunzi. Imana ishimwe cyane. Rero kuba umutunzi ku bana b'Imana ntabwo ari ikintu dukorera, turabufise. Birivuga ngo Yesu yahindutse umworo kugira ngo ducike kuba abatunzi. Icyo ukeneye ni ugukora kugira ngo ibyo tunga uteke indani muri wewe rize mu bigaragara. Birivuga ngo uzahizagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Imana ntabwo izahizagira indoto zawe, izahizagira iyerekwa ryawe. Imana izahizagira ibikorwa by'amaboko yawe. Hari abantu Imana yabwiye ko bazaba abakozi b'Imana, bazabavuga butumwa. Uryama amasaha yose nusoma Bibiliya, ntumvira ijambo ry'Imana, hanyuma guzazinduka rimwe wisanga uri pasiteri, wisanga uri umukozi w'Imana. Oya, ibyo ntabwo bikora. Ibintu byose birarondegwa, ibintu byose birakogwa. Aho ukeneye kugera hari abantu bahageze, gendana nabo. Aho ukeneye kugera hari ikiguzi bizagusaba kugira ngo ushike hariya hantu ukeneye kugera. Umuntu ugira intego kandi uyigwanire maze uyishikeho, kandi ntusamazwe n'ibyo abandi bantu bagezeho. Oya, ntusamazwe n'icyubahiro cy'abandi, ntusamazwe n'ubwiza bw'abandi, ntusamazwe n'itunga abandi bagezeho. Oya, ibyo ntibigusamaze. Kora kugira ngo nawe ugire ahantu ugeze. Ntusamazwe n'amamodoka y'abandi bariko baragendesha. Oya, wowe kora kugira ngo nawe ugire ahantu ugeze. Hari abantu biriko baravuga abandi naka yarateye imbere, naka afise amazu, naka afise amamodoka. None wayamuhaye, ni wayamuguriye? Ahubwo we cyo ukeneye kumenya, mbega nakora iki kugira ngo nanje ngere hari undi muntu yageze? Nakora iki kugira ngo nanje ibintu byanje byemegwe nkuko nakabyemewe? Utegerezwa kumenya ibanga rya mbere no gukora neza. Ibanga rya kabiri no gushaka amafaranga. Emera ukore akazi akariko kose ariko gatagushyira kure y'Imana, kubera ubuzi bwose ntabwo ari
byiza. Buriya abana b'Imana ari ubuzi twemererwa nubwo tutemererwa, ibyo murakwiriye kubimenya. Mu yindi video zakora video babwire ibikorwa vyemerewe abana b'Imana, akazi kemerewe ku bana b'Imana, business yemerewe ku bana b'Imana. Bivuga ngo byose navyemererwa, ariko si byose bingirira ikimazi. Ikintu cyane cyane twe dukora nk'abana b'Imana ni ikintu kizanira inyungu mu bwami bw'Imana twamaze kujamo. Kora partage rero kuri ino nyigisho, uyisangize izindi nshuti zawe. Nimba ari irya mbere dukurikiranye kuri ino channel, nagira ngo usabe ugire subscribe kugira ngo igihe cyose dusizeho ino nyigisho ubashe kugirana, ubashe kuyibona mu buryo bworoheje. Gira like nimba wakunze kino kigwa, nimba hari ikibazo wagize andika muri commentaire. Imana iguhe umugisha. Numva nogarukiriza ahangaha. Ukaba ukeneye gusengerwa ku mutwaro wari wo wose, ari kibazo cyari cyo cyose, WhatsApp yacu niyi +257 65 986 540. Mwarahizegiwe cyane. Data mu izina rya Yesu, ndasenge umwene data arakeneye kwemegwa muri societe, arakeneye kwemegwa ndetse n'imbere yawe mwana. Hari ibikorwa wamuhaye papa, ndamusengeye umuhe gukora mu izina rya Yesu. Nimba ari n'impano wasize mu buzima bwe, umuhe kuzikoresha mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwarahizagiwe cyane.